Velika čast i zadovoljstvo imati na vezi gospodina Safeta Sušića, bivšeg izbornika reprezentacije Bosne i Hercegovine, jedno od najvećih igračkih imena u povijesti sa ovih prostora. Gospodine Sušić, kako je stanje u Parizu, kako ste preživjeli ovu utakmicu sada malo nakon što su se emocije stišale, smirile, kakvi su vaši dojmovi o fenomenalnoj utakmici Bosne i Hercegovine i Italije i drugom povijesnom plasmanu na svjetsko prvenstvo Zmajeva? Gledao sam kod kuće utakmicu, u Francuskoj sam. Mislim da je Bosna sasvim zasluženo se kvalifikovala za svjetsko prvenstvo. Istina, ključni moment je bio sigurno taj crveni karton Bastonije. Da nije toga bilo, ne vjerujem da bi Bosna pobijedila, Italija već vodila 1-0 tad. Posle crvenog kartona Bosna je dominirala, stvorila dosta šansi. Da nije bilo Donnarumme na golu Italije, bio bi Bosna već u regularnom vremenu dobila utakmicu. Kažem, zasluženo idu na svjetskom prvenstvu. Svjetla reflektora ukrao je mladi 18-godišnji Kerim Alajbegović, zvijezda Red Bull Salzburga. Asistencija protiv Velsa, sad jedan od ključnih 11-teraca u penal seriji, je izveo mladi Kerim i apsolutno postao zvijezda nakon ovog dvomeća baraža. Pa, u Bosni je uvijek bilo veliki talenata, ne samo u Bosni, u čitavom regionu našem. Uvijek se neko pojavi, neki novi igrač. Evo sad je trenutno taj mali zaista broj jedan. Ne treba zaboraviti s druge strane i Barjektarević, koji je po meni bio jedan od naših najboljih igrača u toj utakmici, bio je stalna opasnost za gol Italije. Kod nas uvijek djeca su vole fudbal, prema tome što se tiče talenata, mislim tu ne treba da brinuti, uvijek će se pojaviti neko novo ime. A moramo spomenuti naravno Edina Džeku. Gol Velsu, sada jedna od ključnih uloga prije ovog gola Tabakovića. Nažalost, bila je ozljeda na samom kraju produžetka. Neke su najave da ga neće biti nekih 30 dana. Nadamo se da će biti sve u redu sa njim za svjetsko prvenstvo, ali kako ste vidjeli, nevjerojatnu partiju već u poznim igračkim godinama Edina Džeke i protiv Velsa i sada protiv Italije. Da, sigurno. Edin Džeko je lider te ekipe, svi ga cijene, poštuju. Izuzetno dobar momak, bez ikakvih, kako kažem, problema. Nikad nijedan problem imao sa ostalim igračima. Ljudi ga vole, obožavaju. Imao je sreću da je tokom svoje karijere nije imao neke ozbiljnije povrede, tako nije ni čudo što igra što igra još u 39. godini. Nadam se da će se oporaviti do svjetskog prvenstva i da će biti jedan od ključnih igrača u našoj reprezentaciji. Je li vas sa trenerske strane razočarao Gennaro Gattuso? Puno je kritika i navijači Hajduka u HNL-u su bili dobro upoznati sa njegovim načinom nogometa. To je nekako prikazano i sada u Zenici. Velika dominacija reprezentacije BiH, jedno zaista razočaravajuće izdanje Gennara Gattusa koji, kako smo čitali, nakon predsjednika Saveza, nakon Gianluigi Buffona, i on odlazi sa klupe talijanske reprezentacije. Ma, mene su najviše razočarali igrači Italije. Ja sam rekao, kad izvadiš ovog Tonalija i to sve, imam osjećaj prosječni igrači. Nije mi jasno da Italija nema bolje igrače u ovom trenutku. Istina, Gattuso je jedan od glavnih krivaca, ali ne treba sve njemu pripisati. Po meni, kvalitet talijanske reprezentacije na veoma niskom nivou. Oni od 2021. godine, 2021. kad su bili evropski prvaci, oni praktično ne postoje na dobrom nivou u svjetskom fudbalu. Meni je najveći razlog kvalitet njihovih igrača. Koji je po vama razlog pada talijanske reprezentacije? Talijanska liga je u padu, ali zaista već 3 svjetska prvenstva zaredom propušta reprezentacija Italije. Je li možda prevelik broj stranaca u ligi, kako neki pričaju, ili koja bi bila vaša dijagnoza razloga tolikog pada talijanske reprezentacije? Ba, ne vjerujem, stranci su svugdje u Engleskoj, ima više stranaca nego u Italiji, u Španiji isto tako, u Njemačkoj, Francuskoj, nije to razlog. Ne znam, vjerujte, ne znam koji je razlog, ali sama činjenica da oni pozovu igrača koji igra u jednoj srednjoj saudijskoj ekipi, Al-Qadisija, taj Retegui
dovoljno govori da vjerojatno nemaju u ovom trenutku neke bolje igrače. Sergej Barbarec i njegov stožer su napravili veličanstven uspjeh, iako nije počelo sve glatko. Bili su i neki teški porazi u prijateljskim utakmicama. Kritike su, kako to obično biva, jačale i jačale, ali na kraju isporučili su rezultat. Po drugi puta Bosna i Hercegovina odlazi na svjetsko prvenstvo. Vaš komentar malo na Sergeja Barbare za sada. Mislim da je zaista napravio veliki uspjeh s reprezentacijom. Igrali su dosta dobro u kvalifikacijama, završili su drugi, mogu biti i direktno na svjetsko prvenstvo. U baražu istina je treće imali, jer kada dneš gol u Velsu 86. 7. minutu, plus kada igraš sa igračem više 80 minuta protiv Italije, ali sreća je svakako faktor i uvijek je dobro da imaš sa sobom, ali što se tiče onoga što je napravio, zaista mu čestitam i nadam se da će imati uspjeh na svjetskom prvenstvu. Komentar na grupu za svjetsko prvenstvo. Švicarska, Kanada, Katar. Čini se prihvatljiva grupa za Bosnu i Hercegovinu. Kako vi doživljavate težinu grupe i otvara li se nada za drugi krug? Pa sigurno je lakša grupa nego što sam ja imao. Mi smo imali u grupi Argentinu, Nigeriju, Iran. Mislim da je Bosna imala dosta sreće iz Švajcarske, koja je vjerovatno kvalitetnija u ovom trenutku. Kanada, dobro, oni su domaćini, igrače se kod njih. Kanada i Katar nisu reprezentacije od kojih treba puno strahovati. Prema tome mislim da Bosna ima realna šansa da bude među prve dvije ekipe u našoj grupi. A vaš komentar na grupu Francuske, živite i radite u Parizu, kako francuska javnost doživljava grupu i koja su očekivanja od reprezentacije Didiera Deschampa? A poslije ove dvije prijateljske utakmice što su imali protiv Brazila i Kolumbije, oni su ovako, kako da kažem, dosta su optimisti. Zaista imaju dobru ekipu, mogu dvije ekipe da sastave, pogotovo napada, imaju veliki izbor igrača i po meni su jedan od glavnih favorita da budu svjetski šampioni zajedno sa Španijom, možda sa Njemačkom. I samo za kraj, gospodine Sušić, kakva je danas vaša situacija? Trenerski niste zadnjih godina aktivni. Vidimo vaš kolega Vahid Halilhodžić preuzeo je Nantes sada u jednoj teškoj situaciji u Francuskoj ligi. Kako su vaše očekivanja, imali nade ili očekivanja za novi posao? Nema, u ovom trenutku nisam posebno zainteresovana i godine su tu. Pa jedno, kad bi bilo nešto interesantno, zašto da ne, ali u zadnje vrijeme nema ništa interesantno, tako da ne očekujem da ponovo sjednem na klupu. Gospodine Sušić, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za Jutro SK. Hvala, doviđenja. A mi sada idemo dalje na video linku. Ponovno sada ovog puta imamo sreće, imamo i sliku sa Johannesburgom, iz Južnoafričke republike nam se javlja Nermin Bašić, direktor TS Galaksije, čovjek koji je i vodio Sarajevski željezničar. Bilo je burno, bilo je napeto i u Južnoj Africi, pratila se, čak su se i treninzi podređivali ovoj utakmici. Nermine, kakva je situacija, kako se preživjela ova utakmica Bosne i Hercegovine? Prije svega jedan lijep pozdrav iz Afrike. Moram reći da se utisci još nisu slegli, jednostavno ne mogu da saberem te utiske, ne mogu da vjerujem kakva emocija, kakav ispliv emocija se desio jednoj cijeloj naciji. Zaista fantastičan uspjeh. Dvije vrlo teške utakmice gdje mi Bosanci nismo poznati po nekom mentalitetu od 120 minuta da možemo emocije staviti sa strane, da odigramo jednu taktički savršenu utakmicu. Sad je to bio zaista fenomenalne dvije utakmice bio slučaj. Emocije su ogromne, velike, tako da još sam pod dojmom, iskreno. Kada krenemo malo i od same utakmice, zaista je nevjerojatno na kojoj razini je reprezentacija odigrala. Svi znamo milion primjera kada netko dobije crveni, ali to se ne osjeti praktički na terenu. Nije sad tolika baš prednost kolika je izgledala ovdje gdje je Bosna i Hercegovina pomela sa svim i statističkim i parametrima reprezentacije Italije. Je li te i to malo iznenadilo, ipak takva nadmoć u utakmici? Pa vidite, do samog gola statistika, mi smo imali 11 udaraca na gol, Italijani su imali 2.
Tako i do samog gola dok je bio rezultat 0-0 mi smo bili bolji na terenu, a imali smo više prilika, međutim znamo svi kakav je italijanski fudbal, vrlo čvrst, vrlo defenzivan, ta mala greškica koji smo im poklonili taj gol, ali zaista nakon tog crvenog kartona to je takva demonstracija sile bila, takva, ne da smo izgurali u 16, zaista su bili u petercu većinom dijela utakmice. Na kraju statistika 30 udaraca na gol, ja ne znam da je to reprezentacija Bosne i Hercegovine ikada imala, bez obzira na taj karton. Tako da stvorili smo jako puno prilika, što je meni drago, pokazali smo stvarno taj mentalnu tu snagu. Nije lako igrati protiv takve ekipe, protiv Italije koja je 4 puta bila prvak svijeta, koju znamo da ima sad trenutno probleme, ali opet igrate protiv jedne Italije, poslije Velsa gdje smo igrali 120 minuta, otišli na penale, fizički vrlo zahtjevna jedna utakmica i da odigramo na jednom takvom nivou zaista fantastično. U jednom dijelu utakmice zadnjih 20 minuta, ja bih rekao, imali smo 3 devjetke. Zaista ono što me raduje, ne samo ta emocija, ne samo ta požrtvovanost, ne samo to zajedništvo koji je ovaj stručni štab zajedno sa direktorom kreirao, nego i ta taktička fleksibilnost. Zaista smo bili faktički na fenomenalnom nivou, pogotovo izmjene na vrijeme i ti mladi momci u jednom momentu se čini da su baš onako ležerni, opušteni. To su većinom momci koji su rodili vani u Njemačkoj, u Americi, u Barektarević, Alajbegović, Muharemović, koji su zaista nose jednu dodatnu vrijednost našoj reprezentaciji. Pored našeg talenta, pored onog što mi imamo u Bosanci i Hercegovini, donijeli su nam zaista neke vrijednosti iz Njemačke, iz Amerike, iz raznih zemalja, tako da smo zaista mentalno i fizički i taktički odigrali fantastičnu utakmicu. Vratit ćemo se na reprezentaciju BiH, samo mi malo isto o Talijanima volio sa tobom prokomentirati. Nevjerojatno da 3. svjetsko prvenstvo zaredom vidimo, traže se glave u njihovi mediji, vrište sa naslovnice. Od danas su i Gigi Buffon i predsjednik Saveza dali otkaz. Očekuje se da će i Gennaro Gattuso sigurno ostati bez posla izbornika. Kako objašnjavaš to, u čemu bi mogao biti generalni problem talijanskog nogometa koji je na nevjerojatno trenutačno niskim reprezentativnim granama, unatoč, kažem, i ta 2 možda i finala Europskog prvenstva i 2012. i 2020. prve koje su osvojili, ali su već dugo godina reprezentacija pred kojima niko ne strahuje previše. Ovo je neko moje mišljenje sada, ne znam, ja mislim da je njihov nogomet ostao u 90. godinama, da zaista ništa nisu učinili kako bi napredovali. Nogomet jako puno napredovao, pogotovo sa intenzitetom, pogotovo taktički, pogotovo s napadačkim tim dijelom. Ja mislim da su oni još ostali u nekom defenzivnom bloku, čuvanje prostora, u pomjeranjima, zaista puno taktike u 90. godina. Tako da mislim da zaista pred njima, ako želim napraviti neki preokret, a znamo svi ko je Italija, šta je Italija, kakve mogućnosti ima Italija, morat će napraviti skroz drugu jednu filozofiju, odnosno morat će se adaptirati malo moderan nogomet. Isto tako što se tiče njihovih mladih igrača, njihova liga je puna stranaca, starija liga, ne daju baš puno prilika mladim svojim igračima za razvoj. Mislim da će i tu morati neke dodatne poteze povući. Isto tako smatram da Njemačka je napravila jedan zaokret, ogroman zaokret, što se tiče i edukaciju trenera i načina koji gledaju sada fudbal, koliko su samo instituta nogometni napravili sada i na kojem nivou je Njemačka. Njemačkoj je trebalo 10 godina da to promijeni, onda su postali svjetski prvaci nakon toga. Tako da Italija je bježala od toga mijenjajući trenere. Mijenjajući trenere misleći da mogu nešto izvući, mislim da sada mora slijediti jedan kompletan reset italijanskog nogometa i morat će ući intenzitet u napadački nogomet. I ono što mene, evo i zadnja utakmica, ono što znamo Italijan da se vole valjati po terenu, da volju krasti vrijeme, da jednostavno oni u svakoj utakmici to rade. Ja ne znam sad ekipe na svijetu da ima da se više tim stvarima bavi. Zato kažem, ostali su u 90. nekim godinama i morat će kompletan jedan remont napraviti i trenerske edukacije, filozofije i svega toga što morat će uslijediti.
A kako objašnjavaš i presicu Gennara Gattusa koji je na kraju onako, čak on izjavio da je bio zadovoljan kako su igrali, da li je to možda i pod emocijama da treneri totalno drugačije vide utakmicu i najviše kritika je doživio zato što je izvadio Kina, jedino igrača praktički koji je i izgleda opasno na terenu. Kako i njega komentiraš ovdje u Splitu? U Hrvatskoj navijači imaju dosta formirano mišljenje o njemu i zapravo to je bila igra Italije na tragu ono kako igrao i Hajduk pod njim dok se borio za nastup prvaka. Pa to je Gennaro Gattuso, on je identitet sve škole, njihove defenziva i samo defenziva. On u jednom momentu kad izvedio, što kažeš, ti jedinog čovjeka koji je mogao nešto napraviti i izvedio ga, jer samo vjerio u defenzivu. Tako da, dao izjavu, vidite, nekad mi treneri znamo bubiti neku glupost, čisto onako da se ljudi zabave nama, a da nekako maknemo taj pritisak s naših igrača. Mislim, ja znam sigurno da je on dobar čovjek, da su ga angažovali da nekako napravi tu hijerarhiju, hemiju u toj slačionici, on to sigurno može, sigurno zna, ali ono što mislim da ima veliki problema je ta taktika i ofenzivni dio fudbala i ta prilagođavanje i mislim da je tu bio, neću reći loš u ovoj utakmici, nego jednostavno to je on, vidjeli smo to, pratili, ja sam jako puno pratio Hajduk u moment kad je on vodio, nije bio dodatna vrijednost, nijednom igraču nije dignuta dodatna vrijednost, jednostavno ta timska taktika je kompaktno, odbran se na 1-0 i to je on. Tako da, za izjavu ja ga razumijem, zaista teški trenuci za njega, za svi o njih i nešto je bubno, morao je dati takvu jednu glupu izjavu i jednostavno da zaštiti možda sve ostale, da bi sebe ispostavio. Znamo da je on dosta srčan čovjek, da ne bježi od odgovornosti. Nermin je spomenuo sve o bosansko-hercegovačku djecu koja je i iznijela uz Džeku i sve ostale vedete najveći teret, ali da li Bosna tu ima sada jedan sociološki plus koji prije, da tako kažem, i nije baš imala? Sam si spomenuo da su ipak odrasli u sistemima ozbiljnih nogometnih zemalja, ali i ovdje u Africi kada si gleda utakmicu primijetio si kako je to drugačija emocija nego kada je gledaš u Bosni i Hercegovini. I oni su svi još dodatno napumpani sa ljubavlju te dijaspore koja je možda i najveća snaga u navijačkom smislu reprezentacije. Vidjeli smo koliko ljudi dolazi, koliko žrtvu podnose da bi pratili, da bi bodili tu reprezentaciju. I sada imamo zapravo spoj mladosti, tehničke obučenosti, discipline Skandinavije, germanskih zemalja i još srce koje ima dodatnu emociju koju ne bi imali možda da nisu odrastali izvan zemlje. Ja ti moram reći da sam zaista oduševljen na koji način smo vi svi išli u taj baraž. Ja moram reći i od medija, velika pohvala svim medijima Bosne i Hercegovine, nismo više pravili taj pritisak, nije bilo biti ili ne biti. Zaista smo nekako bili svi tempirani, i navijači, i igrači, i stručni štab, i sve to nekako okolo je izgledalo jako pozitivno, bez puno pompe. Dali smo jednostavno mir tim igračima, vjerovali smo u to i ovo je po prvi put da nekako kao čitava nacija, valjda 6. put igramo taj baraž, smo nekako i mi odrasti zajedno s tom reprezentacijom i s tim utakmicama baraža. A to što si ti sada naveo, ti igrači, sigurno, evo ja sam isto imao priliku da odrastam u Njemačkoj i nije isto odrast u Bosni i Hercegovini, pogotovo u sadašnjih doba 10, 15, 20 godina unazad, gdje svaki dan je neka politička kriza, neka politička situacija, neke krize gdje ti ne daju da budeš ti samouvjeren, gdje ti društvo ne da olako neke stvari shvatiš uvijek, ne znam, ili roditelj, ili neko pazi ovo, pazi ono, nemoj ovo, nemoj ono, šta će ovaj reći, šta će onaj. Ta djeca koja su sada u reprezentaciji sa 18, 19, 20 godina, oni su prošli jednu drugu kulturu, jednu opuštenost u odraštanju gdje je njihovo samopouzdanje nabildano do krova, ja bih rekao. A s druge strane, ja bih se volio malo nazad vratiti na selektora i na direktora kluba. Oni su ti ljudi koji su pretočili svoje samopouzdanje u te igrače. Jer vidite, ja mislim da će ovo biti za nalaz, za proučavanje kako je jedan Barbares koji je bio kapiten i bez dana trenerskog iskustva toliku, ja bih rekao, ne želju, toliko je on samouvjerenost imao da će on napraviti nešto s tom reprezentacijom koja je bila, znači, do kraja, 2 utakmice protiv Luksemburga mi smo izgubili, ja nisam više vidio to svjetlo na kraju tunela. Ja sam mislio fudbal u Bosni i Hercegovini se gasi. I onda dolazi on bez dana iskustva, s takvom energijom, vizijom, s takvim samopouzdanjem
ja to nisam mogao vjerovati, s nekom novom idejom i onda se to lagano, taj sistem i to poštenje tih ljudi koji su sad trenutno zajedno sa njim, to se prelije na sve pore, pa kako na igrače, tako i na društvo, tako i na navijače, tako i na medije, tako da ovo nije slučajno se desilo, Dense, moram ti reći, ovo je jedan sistematski rad, jeste da je prebrzo došao, moram ti reći da je prebrzo, nisam se nadao, ja sam mislio da će Evropsko prvenstvo biti to koje ćemo mi eksplodirati, ali kad sam vidio najave, viziju, prvi put da Savez nije birao pomoćnike po nacionalnom ključu, prvi put da Savez nije birao neke ljude koji moraju biti tu, prvi put da nisam vidio u Bosno-Hercegovini reprezentaciji da je to neka autobusna stanca gdje mijenjamo svaka okupljanje 5, 10, 3, stalno je bilo neki promjena, tako da uhvatili smo jedan kontinuitet, postali smo malo, ja bih rekao, ne aroganti i brzobrazni, nego samo uvjereni to zajedništvo da možemo napraviti nešto i zaista ovo su trenuci, ovo nije samo pobjeda, nije samo svjetsko prvenstvo, ovo je nada za narednih 10 godina u kojem smjeru mi kao društvo možda mogu da idemo. A zapravo je nevjerojatno i raritetno prije 2-3 godine kada je Barbarez preuzeo reprezentaciju i Barektarević i Alajbegović su bili djeca, još nitko nije niti znao za njih i sada Bosna i Hercegovina ima snagu na možda najdeficitarnijim pozicijama uopće danas u nogometu, na krilnim pozicijama gdje ima igrače koji rade razliku na europskom nivou i sada vidimo i sa Dedićem i sa svom tom nekom miksom dogodilo se nešto nevjerojatno da je selektirana ekipa koja, kao što sam rekao, nije imala budućnost, sada ima budućnost za narednih 2-3 velika natjecanja. Ja bih rekao, ja uvijek navodim Hrvatsku kao primjer i veliki sam navijač svih zemalja oko Bosne i Hercegovine, pogotovo Hrvatske koja ima taj sistem, koja ima to zajedništvo, koja ima tu vjeru i zaista jedino tako možeš nešto da napraviš i taj scouting koji je Spahić, direktor, napravio sa Milenkovićem, sa Papcem, sa Hrgovićem, sa tim analistima, sa Kološincem i tako dalje, to je zaista dalo rezultate. Jeste to puno posla, puno hodanja. Mislim da ovaj stručni štab je putovao najviše od svih stručnih štabova u povijesti reprezentacije Bosne i Hercegovine. Tako da bili su na svim utakmicama mogući da vidi live tu djecu, ne da neko te nazove i da pogleda YouTube, ima ja jednog igrača za tebe, nego jednostavno taj ulazak u reprezentaciju je bio težak. Isto tako, a bilo je tu teških momenata, Dense, mi smo izgubili od Njemačke 7-0 Liga nacija, bilo je vrlo teško, dođe predsjednik Saveza koji je stao iza toga, stao iza te ideje, dao im odriješene ruke i posle 7-0 rekao idemo dalje, ovo će biti dobro, ovo je samo prolazno. Tako da jako puno je se izdešavalo stvari u ove 2 godine, jako puno tranzicija, nekih igrača i nekih ljudi nema više u reprezentaciji zato što su se stavili iznad grba. Jednostavno, oni su dali do znanja jer su igrali za tu reprezentaciju i da je grb iznad svih, da niko ne može biti iznad grba, da je ponašanje i disciplina broj 1 i tako su selektirali te mlade momke koji jednostavno mogu to prihvati, žele to prihvati. Sada imamo 2 krila koja su jako dobre, evo sad se rekao da to su igrači koji plaćaš sugin zlata po 100 miliona vrijede, od Jamala pa dalje, koji mogu napraviti po bočnim stranama u sredinu viška, znači viška. Oni se igraju, on to lagano pravi, i Barektarević i Alajbegović je s takvom lakoćom 1 na 2, 2 na 1, kroz noge, nevjerovatno, znači ta 2 momka pucaju 2 zadnja penala. Dečki 2005. i 2007. godište pucaju ključne penale. 2007. Ja sam izišao, vjerujte mi, ovdje na balkon sam izišao, ne smijem da imam 42 godine kao trener, ne smijem da gledam penal i ti vidiš na njemu tu hladnoću, ti vidiš, a to je ta mladost. Ja mislim da mi ovu Z generaciju, kako ih sad zovemo, da mi njih podcjenjivamo jako puno. Da ih podcjenjivamo, da im trebamo malo više pustiti, vjerovati i možda su malo i hrabriji od nas i znate kad ste mlad i lud, ne misliš ni na šta će se desiti i kad si takav, kad ideš tako, vjerovatno se dobre stvari desi jako brzo. Moramo posebno pohvaliti stoperski par Katić-Muharemović, pogotovo Muharemović koji je pa i u Velsu i sada u Velsu je možda i spasio prolaz sa onim svojim blokom i sada protiv Talijana odigrao suverenu utakmicu, samo 23 godine. Bila je velika najava njegove karijere, ali nitko nije očekivao da će baš ovako eksplodirati sada. Cijela Europa priča o Tariku Muharemoviću. Ja iskreno nisam dugo vidio
stopera da bez greške odigra ovakve 2 utakmice. Predviđamo zaista veliku karijeru, ima nešto, ima liderske sposobnosti, zajedno s Katićem, zaista koji je veliki borac, isto funkcionišu fenomenalno, zaista nevjerovatno. Tako da zaista mislim da i poslije ovog svjetskog prvenstva mnogo naših igrača će napraviti zaista sjajne transfere i ono što je dobra stvar, većina reprezentacija se sad spremalo za ovo svjetsko prvenstvo nekim prijateljskim utakmicama, a mi smo igrali utakmice za biti ili ne biti. Preko 120 minuta sa penalima i tako da odlazimo na svjetsko prvenstvo sa jako dobrim pripremama, jako dobrim utakmicama i dobrom samopoznanjem. Ne treba naravno prestati hvaliti niti jedina Džeku koji je u ovim poznim igračkim godinama ipak dobio nagradu neku sportske sreće. Nadamo se da će biti sve u redu sa njegovom ozljedom, ali način sa 41 godinom kako je on odigrao ove 2 utakmice bio ponovno ključni faktor i za taj gol protiv Talijana i za gol naravno u Velsu, apsolutno neobjašnjivo. Vidite, to su djeca koja se sa njim igraju, koji su 2, 3, 5 godina nosili njegove dresove. I... Da, ima video od Esmira, je sad izašao, baš upravo se igra se. UEFA je objavila. Imate video, mislim, to su stvari koje su neopisive i taj Džeko, ja ne znam, taj čovjek nema ni jedne mrlje u životu, ni na terenu, ni pored terena. I on je tu u reprezentaciji i duša i srce i glava i sve. Tako se ophodi prema tim momcima. Takva jedna sinergija se vidi, takva jedna strast, to je to iskustvo i mladost kada sklopite pravih karakternih momaka koji žele i koji vide neku budućnost, tako da zaista milina ih je gledati. Recimo već su počele naravno i onako medijski sad lagana grupa i to, ali vjeruješ li da i Barbarez i njegov stručni stožer neće zaplivati na tom valu, svi znaju da je skupina itekako zahtjevna i domaćin i sve te reprezentacije koje će dočekati Bosnu i Hercegovinu, ali nada postoji za drugi krug, ali ipak Bosna nema status da bi ikoga podcjenjivala i bit će to ipak težak posao. I Švicarska i Katar i ko je treći, čekaj, oprosti, Švicarska, Katar i Kanada. Da, Švicarska, Katar i Kanada. Ja sam ubijeđen da se to neće desiti, pošto i Barbarez i Spahić i sav taj stručni štab, svi su oni donekle pola Njemci, pola Bosanci. Tako da vi znamo kakav je njemački mentalitet sada i kako su sad i ove 2 utakmice spremili, a isto tako znati sami kako u nogometu, kako ti lopta brzo vrati pozitivno i negativno. Tako da dobiješ brzo šamarčinu koliko se budeš dizao, ali isto tako ja kao navijač mogu reći da zaista želim samo da igraju i da uživaju u tom svjetskom prvenstvu. Sigurno da vjerujem da možemo, da je grupa ok, da imamo iskustvo jednog svjetskog prvenstva, da možemo nešto napraviti i da idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu, da spremamo, da smo ozbiljni i imat ćemo jako veliku podršku naših navijača. Znamo kakva je naša dijaspora, koliko imamo naših ljudi i u Americi i u Kanadi i u tom dijelu svijeta, tako da očekujem zaista fantastičnu atmosferu i naše momke da budu na ovom nivou, da budu ovako odvažni, ovako zajedništvo, ovakav mentalitet da bude zaista vjerujem. Da, ima sreće BiH i u ovim satnicama, svi se nekako muče, ali kao da su sami birali sve 3 utakmice u 9 će imati po europskom vremenu, tako da će moći imati maksimalnu podršku energije, ali zaista idealno ispalo, ne možeš bolje to selektirati. Ne znam, li itko ikada igra veliko nacije da sve 3 utakmice ima u 9 sati, da će ga domovina moći maksimalno ispratiti. Idealno. I Bosna i Hercegovina dočekala svojih 5 minuta, tako da zaista sve se potreklo. Od grupe do utakmica, zaista fantastično. Što očekuješ, Nerbine, generalno u sva politička ludila, ali da se držimo terena i prvenstva? Dosta ljudi onako sa strepnjom razmišlja što ih to očekuje u Americi, kako će to izgledati, da li će biti malo amerikanizacija, možda prevelika, ili misliš da će ipak to FIFA izgurati, da to sve bude kao što smo navikli, ipak u malo tradicionalnijem tonu? Ali znaš, velike su organizacijski problemi, sad se Irak se plasirao, Iran treba igrati, to će baš biti zahtjevno prvenstvo. Ja mislim da ne možemo bez politike, politika je na sve strane, nažalost, i mislim da će tu jako puno biti politike, pogotovo sad u geopolitičkim ovim prevranjima, i bit će vrlo zahtjevno. Znate kako su Amerikanci, nisu oni baš to dobili da se nekom prilagođavaju, ni FIFA, ni bilo kome. Ja mislim da će tu dosta stvari biti po njihovom, ali evo, hajde da vidimo i to po njihovom. Mi znamo svi da njihove organizacije i NBA lige i to, da je to nešto fantastično, da oni znaju iz utakmice napraviti spektakl
i ništa, ostane nam zaista da se nadamo da će biti jedno prvenstvo bez nekih ekscesa, bez bilo kakvih tenzija, da će biti sport na prvom mjestu i da ćemo uživati u nogometu. Ti si sada u Južnoj Africi, kako Južna Afrika diše? Da li ima tamo euforije pred svjetsko prvenstvo? Oni su također u jednoj zahtjevnoj skupini sa domaćinima Meksikom. Kako je Južna Afrika? Koja su očekivanja javnosti od reprezentacije i kako je njih očekuješ na svjetsko prvenstvo? Pa Južna Afrika nije dugo godina posle prvenstva koji su organizovali kući, nisu bili ni na kakvom prvenstvu, tako da i oni jedva čekaju. Moram reći da su Hugo Broz, koji je Belgijanac, malo starije trener, napravio zaista jednu mladu, potentnu, jako lijepu reprezentaciju. Jedva čekam ja da vidim na šta će to izgledati. Tako da ljudi vole ovdje nogomet, tako da ovdje, znate kako, na stadionima, sem derbija gdje dođe 100.000 ljudi, Orlando Pirates Chiefs, nema puno navijača zato što je problem tim ljudima. Znamo kakva je Afrika, doći na utakmicu, otići na utakmicu, pogotovo iz sigurnosti i razloga svega. Ali ovdje ljudi žive fudbal, jedva čekaju isto, evo, mi pričamo s našim trenerima i zaista veliki je fokus na tom takmičenju i siguran sam da mogu i oni nešto napraviti. Sad koliko mogu napraviti, imaju tešku grupu, ne znam, ali sve više igrača iz Južne Afrike je počelo praviti evropske transfere, sve više liga je počela napraviti. Prošle godine ste imali finalistu Lige šampiona Južne Afrike, finaliste CAF Nelson Mandela je isto bio iz Južne Afrike, tako da zaista klubov se digne na jedan ozbiljan nivo. Mamelodi Sundowns je, ako ne najbolja, među 3 najbolje ekipe pored Al Ahlija na kontinentu. Ovaj kontinent je jako veliki, tako da južnoafrički fudbal je u velikoj ekspanziji i zaista mi je drago što učestvujemo u tome što radimo. Da, malo je bio u fokusu i naših medija, s obzirom da je Kruno Jurčić sjajan posao radi u Paramicu, ali nekako je uvijek afrički nogomet sklon podcjenjivanjima i da je to onako divljina, nered i tako dalje. A mi upravo iz tog kluba imamo totalno drugačiji primjer gdje možemo vidjeti kako jedan pravi sistem funkcionira, kako je ozbiljna organizacija i povijesni rezultati. Upravo taj Sundance je pao u kupu i tvoj klub uskoro očekuje polufinale kupa, prilika za prvi trofej. Ako nam možeš malo samo kratko ispričati i dalje koje ste povjerenje dobili i kako ipak nije sve divljina, kako se može u Africi uspostaviti pravi sistem. A gledajte, prije svega, evo, naš predsjednik kluba je advokat i bio je 30 godina nogometni menadžer, čovjek koji je u fudbalu čitav život i privatni vlasnik, i on je vlasnik kluba i on vjeruje u sistem i proces. Kad imate predsjednika koji vjeruje u sistem i proces, koji su spremni ljudi dovesti da radi svoj posao i on je zaista veliki jedan lider, zaista jednostavno mora neki uspjeh doći. Evo, mi smo napravili zadnjih godinu i pol dana 6-7 zaista vrhunski transfera i u Ameriku i u Norvešku i ovdje u najveće klubove, 4 igrača smo prodali. Mimo toga borimo se i sa rezultatom i imamo taj neki game model, želimo da igramo dobar, atraktivan fudbal i jednostavno vjeruje u to čovjek i ja sam jedno rekao, ja gdje sam god pravio velike priče, velike rezultate, historijske, ja sam se tu osjećao dobro. Imao sam siguran ugovor, imao sam oko sebe ljude kojim vjerujem, imao sam predsjednike i direktore koji smo na istom brodu, na istom čamcu i vjerujemo u iste vrijednosti, imamo istu viziju i onda zaista ne može tu doći u pitanju rezultata. I sad na tragu ovoga moram te naravno kao i zadnju temu pitati za Hajduk, ne zato da bi isticao bez veze Hajduk, nego zato što si dobro upoznat sa njima, pratiš ih, surađivali se dok si ti bio u Radomlju i upravo iz tog sistema možemo gledati oprečnu sliku koja je sada u Splitu, pa kako ti to sada iz daljine komentiraš? Cijelo vrijeme su nategnuti odnosi direktor, trener, predsjednik, trener, sve to ide, pa kapetan, trener, zaista nevjerojatne situacije su se događale u zadnjih godinu, 2 dana i zapravo hijerarhija je neka koju mi sa strane barem vidimo loše uspostavljena, osnovni problem Hajduka. Kako ti to komentiraš? Hajduk je i sada ponovno u potrazi za novim sportskim direktorom, ako se ne varam, 4. u posljednjih 1,5 dana, tako nešto. Pa te stalne promjene, ja mislim da je to katastrofa, što je najveća greška u nekoj organizaciji, nekoj firmi, nije to samo nogometni klub, da mijenjaš često ljude. Pogotovo te ključne ljude, a ključni ljudi jesu predsjednik, direktor i trener. To su, pogotovo za taj sportski dio, direktor i trener moraju biti kao jedno i ako tu nemate hemiju, ako tu nemate zajedničkog pogleda, jednostavno se sistem ruši kao svaki sistem se ruši. Tako da
čim imate stalne promjene, znači da nemate sistema. Čim nemate sistema, znači da nemate ni vizije. A šta znači vizije? Puni su usta svakog kluba da ima neku viziju. Jednostavno te vizije nisu jasne. Ne znaju ljudi prenijeti na ljude. Tako da veliki klubovi imaju ogromni problema. Evo i Željezničar, gdje sam ja bio sa tim sistemom, strukturom samom, pronalaska nekih ljudi i vjerovati tim ljudima. Pustiti ljude da rade 3-4 godine. Sada imate u Hajduku, imate trenera kojem sad vjerujete zato što je digao vrijednost nekoliko igrača, napravio je neki game model koji odgovara Hajduku, igra se razvija, nije kao Kulgatusa, svima se to sviđa, vjerovatno drugi si na tabeli, ali kako sada naći direktora, a koji treba biti iznad trenera? Kako naći direktora koji ima sad mali ego koji će razumjeti od trenera, neće doći odmah fajt sa njim zato što će želiti nešto njegovo mijenjati. Sad je ogroman to. Znači, ukrenuli ste piramidu naopako sada i tražite ljude sad od ozdo prema gore. Tako da, jako teško. Ja moram reći da kad smo mi imali saradnju sa Radomljim i Hajdukom, u to vrijeme Nikolićus i predsjednik Lukša, ja moram reći da sam ja u tom momentu, u to vrijeme, osjetio hemiju, osjetio jednu vertikalu, ko šta, kako radi, i u to vrijeme zaista sam ja u Hajduku osjetio jednu viziju kako i šta želi Hajduk. Znamo da je to teška sredina, pogotovo kod nas na Balkanu, ako imate puno upravnih odbora, nadzornih odbora, milion nekih stvari koje vas okružuju, milion nekih odluka koje morate donositi, ne zato što je to vaša vizija, nego zato što neko to izglasao. Tako da vrlo je teško raditi u našim sredinama, pogotovo u tako velikom klubu kao što je Hajduk, a imate nasuprot jedno Dinamo koje zaista, evo, sa ponovo pravi vrhunske rezultate. Jednostavno, to je klub 20 godina koji je dobar, 20 godina koji ima vrhunski budžet, vrhunske uslove, i ti jednostavno ne možeš biti sa njima tu negdje. A ne možeš se pomiriti s tim da krećeš odavde sad dati tom jedin treneru koji će za manje para nek Dinamo napraviti za 2-3 godine neku dodatnu vrijednost, neku ekipu koja će se moći takmičiti za prvaka Hrvatske. Tako da, vrlo složena, a jednostavna situacija ovako kad gledaš u nogometu, upravljačke te strukture, to daju se posložiti, ali jednostavno naći ljude odgovarajući vremenu je lutrija. I samo spomenuo si Dinamo za kraj, da te pitam, unatoč svim strancima u hrvatskom nogometu, opet će Bosanac biti prvak, Mario Kovačević Sarajlija. Dinamo je na kraju sjajno posložio, u ligi će suvereno uzeti naslov. Kako komentiraš, da li si uspio malo pratiti i njegov rad? Ja sam zaista za tog čovjeka, ne znam ga lično, bio je sad na Vlašiću gore za Novu godinu. To je čovjek tako jednostavan, tako dobar, tako umiljat mi djeluje, i kad je tek počinjao jako veliki problema i u ligi, puno igrača dovedenih, slačionca nije štimala, i drago mi je da je se stalo iza njega. I to je ono o čemu ja pričam. Predsjednik ga je doveo, vjerujem mu, stao je u najtežim mogućim, zajedno su rješavali probleme. Zaista to je jedan čovjek koji je pobjedio jednu tešku bolest i zaista ga volim ga gledati, njegov uspjeh, ne zato samo što je Bosanac i Hercegovac, nego zaista mi je čovjek fascinantan i drago mi je da to pravi. Nervine, hvala ti puno što si izdvojio vrijeme malo za Sport klub, malo za Denis podcast, i želim sve najbolje i tebi i tvom klubu u nastavku sezone i naravno na svjetskom prvenstvu koje ćemo, vjerujem, svi skupa pratiti, i da će biti ludilo i jedni sjajni rezultati. Hvala zaista, hvala, i želim i vama sreću, i navijećemo skupa i za Hrvatsku i za Bosnu, tako da svako dobro.